kayaknya sini aman nih, nggak ada orang nih. Sini ya, buka ya. Ini baju susah banget dibukanya kalau buru-buru. Astagfirullahaladzim Bang Opi. Buka sarung jadi di sini Bang, di rumah sana. Saya juga tahu aturan, saya pakai daleman tuh pakai daleman tuh. Kalau nggak pakai daleman kena KPI. Oh, kirain. Maaf ya Bang Opi ya. Apaan yang adem-adem ya? Oh, belum kayak pici. Oh, ini dia. Belum kayak pici. Neng Cupi. Aduh, maaf. Apaan nih? Pahit banget nih, apaan nih? Pahit banget. Maaf. Aduh, pahit. Kang Opi sih ngagetin. Masih pahit ya? Masih pahit. Tapi nggak apa-apa deh. Pahit deh. Yang penting di depan Bang Opi ada Neng Cupi. Jadi manis. Apaan sih tuh emang? Ini tuh masker buat mutihin sama bikin muka halus. Kang Opi mau nyobain nggak? Boleh. Kalau Bang Opi sih diapain juga sama Neng Cupi ikhlas aja redo. Apalagi dijalin calon suami. Kok pakai emis sih? Mana enak Kang Opi? Calon suami? Kondangan kupingnya.